Već tradicionalnu feštu povodom Vincekova u svojoj kleti organizira domaćin Miroslav Špičak. Na pola puta od Markuševca do grada smjestila se malo brdo sa nekoliko vinograda. Vincekov vam je manifestacija koja se održava 22.1. To je već od davnina. Sveti Vinko je zaštitnik vinara i vinogradara. I njega vole vinari slaviti, moliti za dobar urod, za dobru godinu. I to je nekako dan kad se budi priroda i kada onda ljudi idu u vinograd rezat vinograd. Znači to su prvi početci od kud kreće vinograd. I od tuda onda kreće se taj dan i taj dan svaki vinogradar mora otići u svoj vinograd i obaviti taj posao. Tada slijedi mala ceremonija sa pozdravljanjem gostiju i onda slijedi zdravica, rezanje loze, zalijevanje, kićenje s kobasinama, da bi nam iduća godina bila opet bolja ili dobra kao što je i ova prošla bila i onda bude svećenik sve skupa blagoslovio i onda zabava do dugo u noć. Za dobar urod vina zaslužan je Sveti Vinko, zaštitnik vinogradara i vina, a Markuševčani ga slave od 2013. godine. Tamburaši, domaća hrana i vino postali su im zaštitni znak. Što ste pripremili ukusnoga za danas? Ima malo srne i divlje svinje. Koliko vam je trebalo za izradu? Za izradu nam trebalo više 5 sati, a i od toga pripreme je trebalo malo na večer, 2 večera onak. Dok se malo meso pripremi, posjeće, nareže, pa onda se mora malo staviti, kako se veli, marinadu, napacati i tako. Onda ostavi to i onda se stavlja, da. Kažu posjetitelji, je li ukusno? Za sad se nije niko žalio. I uvijek je veselo, ima puno ljudi, puno društva, pjeva se, zabavlja i tako. Kuha se tradicionalno gulaš i vrlo je veselo. Jel inače dolazite svake godine ovdje? Svake godine, od kad se održava, svake godine sam ovdje. Samo zabava? Samo zabava. Stara narodna kaže in vino veritas. Sudaći po proslavi Vincekova kod Špičakovih, Markuševčanima će ovo biti itekako dobra vinska godina.